dia maluk telespectadores Radio Zemen TV. Hamutuk Hohau Nilton dos Santos Gonçalves, Husi Departamento Turismo Hospitalidade e Culinária, Lorong Husi Departamento Turismo Hospitalidade e Culinária, Loke Kompetisaun Kulinaria, Hori celebra Lorong Dias Natalis Instituto Profissional de Canossa, Yane Amisi Halo Menurua Nebemak Lorong Ami Halo Hanesang, Dessert Ho Salad. Nebe agora dadão ami halo uluk dessert nebemak agora dadão ami prepara dessert nebemak ami halo uluk ami usa equipamentos nebemak ami usa hanesan bacia hanesan mos trigo nomos mixer manual mantolung nomos ia manteiga nomos masimidar. Dia firma ida nemak agora dadão ami massa ba dessertnya nebe atu prontona atu hatama vai rezelera 30 minutos. Nebe agora dang prontona, ami precisa plastik nebe mak kami atu tahu nomos lo selori fila faliba hatame hazelera. Masa nebe mak agora dang ami prepara pronto ona, ami precisa tahu ha plastik atu nebe la tahu fila fali hazelera 30 minutos depois de dane mak kami se halo fila falinya isi nebemak precisa atu ensehala nyalara. Dia firma maitari amutuk nebemak kami agora mitawana baiha plastik nebemak atu loriba hatamaiha gelera 30 minutos. Dia agora dessert massa nebemak ami prepara prontona, ami precisa loriba hatamaiha gelera 30 minutos.
Dia maluk zemen TV, agora rão. Ami esse grupo halaran completo, Leonita Maria Zé Carlos. Agora rão também é processo ense masa nabe mau ami halona ba cetakan nyelaran, firmai tauba iha tau ni kremba, depois tau oven hento 30 minutos bela sai fila fale. Obrigada barak bazementi fine be mayona iha fating idane. Hau Irmang Angela Soares Afonso, husi Departamento Office Management, agora semester 4. Iha ne ami halo kompetisaun konaba kulinaria niang, iha fating idane. Ia tu explica konaba creme nebe ami halo. Primeiro ami fotigula halus ne, ami tetu tia iha 300 gram niang. Ami tahu tia iha fating nebe ami prepara, depois ami tahu tambe mantolong tinur ne to be rua, hoto ami tahu vanila hoto ami tahu usamos mas midar ne kanuru ki rua, hotang masing ne kanuru ki rua, depois ami tahu hamutuk. Ami tahu motuk ma ami baku to rata, baku hoto tia mak ami foi amenta tambe susu ben full cream ne. Ya 300 ml niang. Tambane mak agora dadak proseso helami atu halo. Ami baku to halus to muting, depois mak ami sarin tia, depois mak ami tauba fating nebe mak ami prepara. Dia telespectadores, hanaran sansa melania kar military Souza. Agora dadão, ami ter competição IPDC, hausi grupo 3. Agora dadão, ami halo appetizer. Ninguém ingredientes serama kanesan, pepino, pimentão, repolho ungu no repolho muting. Botan tomate, masing, menta, mina, maionese, no jeruk nipis. Proseso halo mak, ita sekwa halo kik ni ingredientes sira hotu, hafoi mak, ita kahur hodi taba plating no prepara ba serve.
dia kimenia oras otona ami surah usi sanulu to ida hotu limang yanete sanulu sia walu hitu neng lima hat tolu rua ida lima yang leteng tabalbokan tambah hotona tempo kompetisa hotona dia kita itu nebasa lima ba kompetisi surah.
ihane ami halo menu iha oing rua, iha dessert no appetizer, nebe dessert ne honarang susupai, hotang appetizer ho vegetable mix salad. Dia senti contenti tebes tamba bele ona tur competição indane. Espera kata bahwa ami se halo dia lutang no tur competição rumah bele halo ami inovação ba produto lokalnya. Obrigada Barak.